اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. شر آياتي ايكو دوكاتن سر قلبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ بخنا باسم ربك الذي خلق بنافي ربي تيكو خالقه. أول أمر خدي تعالى لتا أي مسلمان بخنا ودم مسلماني بخنا وباوريته بدتشتان هي بإسلام هي وبعلم وزانين هي جريدة ما بين علم وما بين إسلامي. وقتی که ما بین اسلام و علم تجریدی و چقدر فایده بینی جه علم فایده هر معلومه که تدبینی و باوری تا بیمزند به هیچ تچقصا علم خزیده بکی خدا تعالی و کرم خالته زیده بکی و باوری تا هین زیده به قرآن به اسلام. به تفسیره هم دکانن فهم بکن چرا پیشکفتن ده علم دا نشرط مرا بكي مسلمان بني تشقصا حزارا عالم هنا بروفيسور لدني هنا لكن نابنا مسلمان. علم يان تخاستن باسم ربك الذي خلق وتم مسلماني تدخازي باوريا خازي دبكي يان علم تخاستن باسم بسبب علم مخا يان بسبب إنسانيته يان بسبب بران يان بسبب قوته يان بسبب دستدانین لسر انسان ضعیف و مستضعف. یعنی نه لبوی خوده نه بسبب اسلامه نه بسبب دین. چه علمی هانه که نه خواستن به اسم ربک الذی خلق او یا مران قد ناگین اسلامه. علمی که تی خواستن نسب حقیقته نسب باوری مرا ناگین اسلامه. از مثال که ببیجم لسر تشتی نها ما مسلمانان ما باوری خواهانی به قرآن جمعش داد و جوا آیتی هانه که ما باوری خواهی آنی و آیتی که تیدا خواهی تعالى بيجي فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. كي خواهی تعالى دخوازه وي بك مسلمان السينجي فردك إسلام قبول دك. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وكيكو خده تعالى نخوزه وي هدايت بك سينجي وي سبتي وي لسر وي تنگ دبه حرجا كأنما يصعد في السماء بحسبي دا عزمانا دا بلند به درد كفي عزمانا. سورة الأنعام آيات 125. ما باوري خواني بفي آياته وما نظام بود چياني سبتي مران لمرات تنگ دبه مريد عزمانا دا بلند به درا عالم ايني مسلمان رابون طيارات شكرن رابو مكوك الفضاء شكرن إنكو بيدارنا عزمانان ودركتنا عزمانان ودينكو لعزمانان دو دريدا أكسجين كيم دبي رابون بخار أكسجين جعرده برن لوی داره به ددنا بر پوزی خواه ببر بیولی خواه و به نفس دکشینن بینی که ام وان دبینن ده تلویزیونه دارم. اشتا وانا واتشتا اکتشاف کر که ده عزمانان دا اکسیجین هر کود بلند بی کیم دبه و دوران آمینه. هیجا وانا لما فایده کر ما به 1400 سالی ما آیت ایدی رند فهم کر. چه معنا که مری ده عزمانان دا در که سپت مرا تنگ دبه اکسیجین تننه. باوري مزيدا لأنه أم دخونا باسم ربك الذي خلق بنافي ربي خا أم دخونا أما وانا تفايدا ندين جفاء اكتشافي خا ونبونا مسلمان وآيات دو قرآن ده بري 1400 سال و پیغمبر جو کد که زانبا که مرید عزمانان دا درد که بلند به اکسیجین نامینه و چیایی توری بلند ده مکه دا اشتفای هانه که حجاج چی درد که بنسر و هاتن پر حجاج چی دی کسی نگلوه داره اکسیجین کیم ده به چرا باوری هم مزیده بود؟ چرا وان باوری نانین؟ اشتفای اقرأ باسم ربك الذي خلق وانا اكتشاف نکر باسم ربك الذي خلق. اجا لجمع کردان بالی خود دیگه دیوی چقاس مثقفی می کردان چقاس عالمی می کردان چقاس جوان نه مسلمانه لجه کی رودنن
انسان نخواندی بوان تخافاندن ببینی چه قص شادی وان هنه چه قص زانانه اگر که دیم تشتکی راست باید وانا لپی بمشیانه و وقتی که ملاک خوجاک شهر بوان رو نشتی به ایدی تو تقیمت او این نامینه و رابنا او مسقفانا ایدی اشاره بکنه و بین را دنه گشتکیره خلق برکت سر هیوان سر عزمانا و ارینا و اینجا هینج مرا قال دسمی دکنه و قال نمی دکنه و چند رکعات و باتشتانه و اوی که شورید که بخواه اوجی نچو در نکت سر تهیوان وی بخواه تشتک اختراع نکرد اشتا چند کتاب بدن زیده خواندنه و شهادن استاندنه یعنی هاو وازانه بونا وی که پی ایدی دنیره که دین گیشکی غلطه و تخلفه و جهله و آنجا دزیور دین لدور نمی و لدور روژی و باتشتانه یعنی موضة قديمة يعني أواني دبيجي اشتفاك سنة ونا خواندن لكن نا باسم ربك الذي خلق اتفايد وان نديج وعلمي خوا إجارة تدبيني وقت كو إنسانك ملحد بيكي زانارا يكي دينداري زانارا كو دكافنا مناقشة تدبيني أوي ملحد دريجناك ودرفه يعني نكاني مقاومة بك ده نقاش ده چرا؟ لأنه تا أساسي وان تنا تبنجه وانا قوين تنا لسر علمي خواه چه کرنا اما او لجي هاني كزانات دا تنا بن وچغي دنگي واني بلنده خواهد تعالى بحثي وكسان كريه سورة البقرة دا بيجي وإذا قيل لهم يعني اگر كو جفا كسان را تيگوتن آمنوا كما آمن الناس ببنا مسلمان بينكو خلقش كي مسلمانه قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء نهاوند خازن أمشي بيني و انسانی هانی عاقل کم عاقل سفک همش خواه بینی وان بکن یعنی دیمه خواه جیر و زانا دبیننه یعنی و باوری و اسلام تشتکی جهالته یعنی اوج پروفیسور خودی شهاده بلندن یعنی استازی جامعه یعنی کتاب ضد چه کرنه یا دکتوره یا محامیه یا مهندسه یا چند مجلات تشتکی ذکری وایدن چیه فقیری یا خريجي كلية الشريعة يا ماجستير بيراها حتى برا دكتوراه بيراها بس دكتوراه دي كده اشتهد شريعة ده علم نزانا يعني بلكي تو دليوان دشويته بفي خريجي شريعة هذا بيجن فقاري عمري خواهيش كي بوش لسر نزاني بوش هيتشكر لكن خد تعالى شد بيجي لسر وان ده بيجي ألا إنهم هم السفهاء حقيقة أجور بيجي رب العالمين ده بيجي كو سفيها كي اشتاقوا كسانانا كو كيم عاقلك اشتاقوا كسانانا اوی هانه کل سر مسلمانان زمانی خود ریج دکن ولو کچه قص شادی وان مزن به بینی خدا تعالی بيجي ای مسلمان اگر کت مسلمانی باوریت به قرآن ہے خدا تعالی وانی بيجي باوریت برد في آیاته هبه خدا تعالی بيجي او کسی وان جوان را تیگوتر و انشرنا بنا مسلمان دبین مسلمان تی کیم عاقلیه خدا تعالی بيجي او خدی عاقلی کیم او نزانا ایدی گرک تسری خبرند بکی به اسلامه اگر که باوریت راست به قرآن ہے بآيات القرآن هي قد تعالى دبي ولكن لا يعلمون لكن أو كسي سفيه حاجة خطننا أو علم لجموان تننا كحقيقة شيء لا يعلمون نزانا أو نزانا كتشقص عقلي واني بيشوكا أري فرشادي وان هنا فرشاد استاندنا لكن باسم ربك الذي خلق بناوی شیطانه یا بناوی علم بیناکم اگوتی یا بناوی نفسه یا بناوی شهوت کسر ببیجه زانای و واتشتانش گیش که مرا ناگین حقیقت انسانی هانی که خواندن کر باسم ربی الذی خلقه او انسانا بینی که انسانا کتا خوانیا کی لسر دیویر خریطا دنه گیش که خریطا دنه و آخرت مرنه لپی مرنه جنت ایر گیش کی لسر دیواره کی هیر رابو خواند دنه دا چه تننه هجاره چه تشتی که لپیش خواد بینه چه معلومی که بینه باوری خواه زیده ده قوین ده اما انسانی هانی که نی باورمند اسلامه او بینه انسانی که اوجی کتاوی خوانی اوجی خریطه لپیشیه لكن الخريطه گیش کی ننیری چون لجیا کی بچوک نهیری جوه خریطه دا و جاوی خواه کره وی جی و خاند اشتا چه قاسا چیاتی ده چه قاسا فراتتی ده دبنی حرده دا چه هی سر حرده چه هی يعني علمك بري مازن تشيكر لسر وين نقطيك أو تدا دخونه لكن فهم نكر وي أو نقطيك تدا دخونه علاقي ونقطة وارتباطي ونقطة بخريطة مازن بدني بيشكي تدبيني بر جوانا تالي دبيجن لا أدري النظام سؤال جوان برسكي دبي لا أدري النظام
حتاني كو نافيوان بو اللا أدريين هاي وانا كود بيشن لا أدري اشتاد دنيا واني بو ام هاتن دنيا سبا ام هاتن ام نزانن لبيش خوا مريا كدي وام تدا ماشيا واني مرن تاليا دنيا بي مرنه تشتكتنا وانا واني فهم كر تيفيكو عالما خدي تعالى ما وبكيج كاسي هاني كودو خنن باسم الله باسم ربنا الذي خلق سبا ام فايدة ببينن ونحركو ام علمك يني خهوبكن هين زيدا ام دكابنا شاشتي والحمد لله رب العالمين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء